Dunggen kin isubscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama no kayat mo iburay mo ti basit apasamak ti biag mo. Day, nakapulas ka mat, Marvin, anak ko. Kunak man no awan trabaho ita. Talagang awan nanang, rumuarak tagkita kami ita ni Ana. Ada ka no napatag nga ibagana. Ay na anak ko, kasanumot ngamin. Danda ni awan oras mo amapan sa rungkaran ti kaayan ayat mo, gapo iti trabaho. Kanayon ka nga overtime. Sana bali nanang, tamaawatan ni Ana dayta. Ken oray iso, makumikom mo't iti panagadal na. Amoy mo't, dandanin nagturpos iti kurso na nursing. Uray pay, anak ko. Sa bali lata mo tatay, ada oras yo iti tunggal maysa. Anya ti amom, ang mga nusikalaang ti ururayan na mga ramid iti kasta. Ay, inton kwan, nagpasugnudan, di kaayan ayat mo. Di kay kadagdanag nanang, saan to ang mapasamak dayta? Man nakaawat ni Ana. Sapay lakuma anak ko. Sapay lakuma, ta saan to ang mauma, ti kaayan ayat mo. Nay, nasapa ka mo't ang naggapo ijay talon, lakay. Wan bakit? Adala nga mininlepas ka. Ken may sa, nasapak mo't anapan ni jay talon. Narigat nga min maabutan kay ti panagmatoon ti init. Napudot launay. Ala, aginana ka nga rudon, tagmerienda ka mo't tan. Wan. Apay ni Marvin ngay, nakaturog ka di pay. Aldaw na. Anya nakaturog, itay pay arimwar. Agkita da kanaw kan ni Ana akaayan ayat na. Nay, itaman pa'y anak disnudo amapan itaayan ti kaayan ayat na. No daduma, oray awan trabaho na, di na pa'y mapansarungkaran ni Ana. Anya nagdisnudo, inawagan ni Ana adda kano napataga pagsaritaan da. Nay, amangan daw plano na matantag kalay sa bakad. Ay, hey, nagsaya aton ngay. Nasingput abalasang ni Ana. Diyak mo alakay. Ang kasla imposible day ta nga ibagbagam. Saan ka di asaan pa'y ang nagturpos ni Ana iti kurso na nursing? Ay, gayam anya. Ang manyalat amom ngay bakit? No ngay agplano dan ngam saan pa'y akadagitoy. Oh, di kad nagsayaat. Ay, sa bagay mo't kadi Nala, orayan ta no anya ti ibaganto ti anak ta intun sumangpet, lakay. Marvin, anak ko, umay kaagar mo saran, ang mga numaladaw ka iti trabaho. Aldawan, anak ko. Sa anak pa'y lang nga sumrakita, nanang. Nay, apay, agsakit ka kaday. Apay akas na ti jar mo ang nabigatan. Sa anak nagsakit, nanang. Maladingit anak lang, gapoy tinapasama kay di kalman. Saan ka di nagkita kayo kan ni Ana idi kalman? Apay, anya ka di tinapasamak. I-break na ko ni Ana, nanang. Anya? Nay, apay ngay anak ko. Apay akalaat mo't day taapangedeng ni Ana. Ay, amangan mo't no adan sa bali anak ka iturungan ti imatang na anak ko. Day tati palpalot putok yung kuha na, nanang. Kaya't nakatutag focus iti panagadal na. Nang runat, tatanda ni nagturpos. Ay, pudno nga taday ta anak ko. Ay, amangan mo't no gapo day ta iti kinaawan oras mo kan kwa nakadagiti kalabas. Napanunot ko mo't day tananang.
Amo ka may sa dayta gapo. No apay akas di tinagbali na pangadang ni Ana. Ngam, amo yung mat nanang. Para mo't lang iti masakbayan minto ti kas jengar aramidak. Kunak no maawatan ni Ana dayta. Nagsamakad ka ngamin iti dayta apamatim anak ko. Amom, uray saan nga agrek-reklamo ni Ana. Amok at arigagayan namot nga ipakitam ti kinapatagnaken ka. Babaan iti kaadda ti oras mo para ken ko Ana anak ko. Babae kat maawatak dayta amarikrik nana. Nala daw ti amin nanang. Sana na mabawin ti pangadang ni Ana. Nagsakit dahil na pasamak nanang. Basol kumatkit di Kit no pagbabawi Nala daw ti amin. Napukaw kuntay ayatak. Makapaladingit mo tinapasamak ka ni Marvin nga anak ta. Kung naklakit din no isudan tagkagasat ka ni Ana. Hawan nga rod lakay. Maladingitan mo't unay ni Marvin. Awan apulos gaganay gayan na agtrabaho. Kanayon ang nakakulong iti kwarto na. Ala, bayan ta pa'y laing. Narigat mo't na rumarak pa'y. Nay, kunak man no saan ka pa'y laasumruk iti trabaho ita anak ko. Papanamngay. Uwan nga raud. Mapan ko sarakan di sigod ako opisina ak nanang. Al-alo ko yun kami di ngagtrabaho di balasiw taaw. Amok no dapay lang da di idijaya na. Ha? Kaya't mo asawan Marvin. Agabroad ka? Kasta tinapanunot ko akasayatan ng aramidak tatang. Tapno nalaklak ka makalipatak. Nadak lang dito'y. Ang mga numapukaw ko pa'y tilimbong ti panunot ko. Amo yung no kasano ti panagayat ko kun ni Ana. Kano kasano kabayagan ti relasyon mi. Anak ko. Saan kayong magdanag nanang? Tatang, amok akabailak da ito Kasapulan lang nga umadayuak. Kat na dapat di trabaho ngay bagbaga-tigayim ko. Ag-resign ako iti trabaho kita. Kat nag-applyak lang iti dayjay at trabaho. Naimbaglaan men manang, taadapay laang di trabaho nga idijaya tigayam ko ije balasi utaaw. Nagaplayak nga rod, kat napagasatan akmat. Nakapanak nga rod ije Saudi, kat nagtrabaho ak kas may sa a waiter iti may sa restaurant. Narigat ko ang nailiwliwag tinapasamak kanya, kadagiti mo na nga aldaw. Nam iti panaglabas ti aldaw, na iliwliwag kumatlaangan ti amin. Nang runaket no awan ti trabaho, at dati social media a pagpalpalabasak iti oras ko. Ditoy anaamamok ni Christy. May sa a sales agent dita Pilipinas. Napintas ni Christy manang, kang runaan iti amin, na emma, kan kanayon nga da oras na adumnod kanyak, nukas jay amalmaldayak. Nagbalin kami nga rod anasinged iti tunggal maysa, uray no iti video call laon ti ayan ti komunikasyon mi. Hello Christy, kumusta? Pasensya ka na no nakaistorbuak.
Amok nga gininakan kalpasan ti trabaho mitay. Saan, Marvin? Saan ka nakaistorbo? Maragsakan na ket di tay nawagan nak. Sika, kumusta ka? Nasayat mat. Nangruna kat adda ka akanayon na mapampanunot ko. No kasi mahomsikak. Sika talaga. Bulaan nakmanan. Saan, Christy? Pudno ti bagbagak. Siguro, iti kinabayagtan niya gamam mo. Malik na mo't siguron. No, anya tiriknak para kan ka. Marvin. I love you, Christy. Sapay la ko mata saan nakakagura iti impudno kariknak para kan ka. Apay ket di nakagura ka. Kinagpaysuna. Addamutan marikrik para ken ka, Marvin. Ha? Agpaiso, Christy? Ay ayatan ka mat, Marvin. Nabayagan. Katsapay la kuma, tanapudno ka kanyak. Agyaman na, Christy. Ay ayatan ka unay-unay. Katnam na maamasaan kan to apaldangan. Ikarik day ta. Ay nasaya at nakaawag ka manen anak ko. Kumusta ka ngay? Kumusta di trabahom dita? Okay mat nanang. Ni tatangay, kumusta mat tan? Ay na, adda manen ay jay talon. Natangkan mo ti ulo ni tatang mo. Kung nakasaanan ang mapanijay ngam ipapilit na mat. Analakit din ni tatangay ah. At alang arudon dagiti naalang agtrabaho dyan ng mapanpailaan. Nakarkaro ka no ako mapsot no awan aramidon na kunana. Ay bayamon Ay, wan gayam nanang. Planong tagbakasyon. Mailiwak ngaminan ka na kayo. Ha? Ay na, ay maragsakan ako unay anak ko nagbakasyon ka. Ay nangruna ni tatang mo. Kaano nga iti plano anak ko? Iti kapitan na panahon nanang. Ken, at sorpresa ka na kayo. Amo ka maragsakan kayo. Kasla amok daytan anak ko. Addan samoten mang parparagsaken ka. Apay amo yun nanang. Ay, marikrik na anak ko. Inanak kat amok no malmalday wano maragragsakan ka. Naragsakak itan nanang. Nangruna katadan ni Christy ng inspirasyon ko. Yam amok to nagawid ak nanang. Ay magagaran akong amakaamaw ka ni Kriste, anak ko. Ipadamag kunto day ta ni tatang mo. Ipadamag ko ti maipapan ka ni Kriste. Agpaisok ka dito ko na bakit? Agbakasyon ni Marvin? Wala kay. Ay na, magagaran ako na makakita manen iti anak ta. Ay oras siyak bakit? Apay si kalaang aya. Amom lakay. Ada impadamag kanyak ti anak ta. Ada kanon inspirasyon na. Adan ka ayan-ayat na. Ay kunak tumot bakit? Malipatan ng tumutla ang ti maipapankan ni Ana. Anya ngay, di makita mita. Adama dun kaayan-ayat na. Ang mga nuday tanti pakasaran na bakit? Ay papanan na ngay no saan to akas talakay. Nasaya at mo, tanay lumakayan ni Marvin. Panawon mo tap namang bukol iti bukod na pamilya. Ay na, magagaran na kung na maandaan iti apo ko, bakit? Apo adagaws. Ay, aguray tapay mo't alakay. Ada ka ni Marvin, no kayat nanti mangikalay-sa. Basta, yabang muna ko mga rodan ay ito nagbakasyon, bakit? Iti kasta, mamamot-amotan ti agbalin to amanugang ta. Isumot na itati ko na ni Marvin, lakay. Naala, urayan tanga raw ti panagbakasyon ti anak ta.
Ada ako nanang, tatang. Ay na, anak ko! Ay, si kagagpaiso. Ay, sos! Nakarkaro at maarte anak ko, ah. Huwag nga agpaiso anak ko. Sigurado ang nasayati ka sa saad may balasiw tao. Iso akas dati lang ang anak ko. Da kayo natagtrabaho iti restaurant tatang. Masaysayop mo pa lang dagiti isa-serve mo amakmakan. Nabnabsugkan. Ala, aginanakan anak ko. Amo ka nabanog ka iti biyahem. Huwag nga agpaiso anak. Ay nakman kidi mang tilaw iti native amanok. Bakit? Ta iso ti mailutaw. Amok makaramramanan ni Marvin iti tinula native amanok. Pudnot ako na ayo tatang. Kailiw kong tiluto ni nanang. Kanayin lata naluto iti restaurant ti kankanon mi jay Saudi. Alaing ka nga rudon alakay, tapno mailuto kon. Sige man nga rin tatang. Tapno ada pamigsak amapan mang sarunggar kini Christine ton bigat. Nay, wangag paisoan niya. Ay, masapol am mumin day di akristi nga ibagbagam anak ko. Di agbalinto ang manugang may. Rumbang laeng anak ko. Tanay, magagaran na kung maadaan iti apaw. Di kay kadiag na nagtatang. Talaga ngayam amukton kada kayo ni Christy. Naragsakan dagiti dadakkel ko, gaputa na saya at tinagbalin akasasaad ko iti Saudi. Kinagpaiso namanang, talaga at tinarigagayak tinagbakasyon, gapu kadagiti dadakkel ko, ken gaputa kayat kumutten a makita iti personal ni Christy akaayan ayat ko. Sinarong karak na ro di Christy manang, kat insurot ko iti balay mi, tapno maiyam-am mo kadagiti dadakkel ko. Nanang, tatang, iso ni Christy akaayan ayat ko. Christy, dagiti dadakkel ko. Naimbangal daw yo, nana, tata. Ay, kastamot ken kabalasang ko. Ay na, nagpintas kamot gayam balasang ko. Nagasat ti anak ko, tanakatumpong itikasken ka. Siyempre mo tananang. Agyaman ak nana. Pudno gayam ti kinuna ni Marvin, anasingpat kayo adadakkel na. Ay, balasang ko. Pasensya kan iti kinano mo ti pagtaengan me, Alla tata, nagpintas tupay ti lugaryo. Magusto ak unay. Di agbakasyon ka pay lang dito, ibayat ti kaadak dito, Christy. Yam amukan tupay kadagiti kakabagyan mi. Ha? Nakababain samat, Marvin. Anya ko mati pagbainam. Agbalin kanto nakapamilyami inton makapagkalay satan. Magustuhan ka di matlaang diti lugar mi, Christy? Wan Marvin, nang runak at nagsaya at kanyak dananang kantatang mo. Kastamot ang dagiti kakabagyan nyo. Nasayat nga ron no kasta, Christy. Kaya't ko ngayon maungpot ti bakasyon ko, kat agsubli ako ni Saudi. Kanayin mo itong umay sarungkaran dagiti dadakkel ko. Lakit di Marvin? San ka agdanag? Imbilang kumutan amay kadwa dadakkel ko dananang kantatang mo. Iso asigurado akanayo nakto dito'y lugaryo, inton agsublikan iti balasiw taaw. Kaya't ko alipasin lang ti kontrata, Christy. Nakaordong akto mo siguron para iti panagkalay sata. Ken
Iti pangrugyan tayo ito ag-for-good akong dito pagilyan tayo. Magustuak na ita plano, Marvin. Kaya't kung agkalaysatan iti panagsublik, Kristi. Kaya't kumatindi mang bukol iti bukod ko a pamilya. Kat sapay ko ma, tao manugot kanton nga agkalaysata iti panagsublik dito Pilipinas. Nagbiitan na ungpot ti bakasyon ni Marvin, bakit? Ita, nakasublimanan iti balasiw taaw. Wen nga rod lakay. Ang kunana mo talapasan na laangan ti kontrata na katagawid taon tagkalaysadan ka ni Kriste. Nasaya at dayta, bakit? Mabiit lang nga lumabas ti Aldaw. Madamdamalaang adanton dito ti anak ta. Wen nga rod Ay, numabalin la kumaguyudag ti Aldaw. Tapno malpasan ti kontrata ni Marvin katagawidan ditoy. Iti kasta, makarugimeten amang bukal iti bukod na a pamilya. Hello, Christy. Nasaya tayo mawag ka. Pasensya ka na. Busy kami ngamin kadagiti na palabas nga Aldaw. Iso asaan na ka nakaawag kan ka. Okay lang, Marvin. Maawatak. Kumusta kan? Okay kami dito eh. Magagaran ako na makaawid. Manulaan nga na bulan, malpasan di kontrata, Christy. Maragsakan at matamaka mo iti dayta. Ay, wan gayam. Kaya't kukumatyag pakadakan ka. Agawid ak iti lugar mi, tamasakit ni nanang. Awan nga minti mga iwan kan kuana. Amo mo ta siyak ti buridag. Panawan mo ta na siyak ti mang taripato kan kuana. Tanabayag mo ta sa anak anagaw awid iti lugar mi. Wen, Christy, awan problema iti dayta. Nasayat mo tapno mataripatom ni nanang mo. Inton malpas ti kontratak, umayak to di ta lugaryo. Tapno, ibagak mo tan kininanang mo, titarigagay ko amang ikalay sa kan ka. Agyaman ak maawatan ak Marvin. Saan ako na makapakada kadananang mo? Iso asikan tulatan ti mangibaga kadakwada. Wen, Christy, siya kundi makam mo. Wen gayam, agi pa uitak iti busbusom nga agawid. Kastamutan ti paggastos yo, iti panagtalinaid mo iti lugaryo. Agyaman ak Marvin. Nakababain mo tan kan ka. Sinupsuportaran nak lang aruden. Ita, mangtad ka manan iti busbusag iti probinsya. Christy, aring nangagasawatan. Kasarlangan ti kurang kadata. Rumbang lang nga tulungan kay taanyaman a pagkasapulam.
Hello, Nanang. Nakaawag kayo, met. Ay, anak ko. Adda nga min napatag nga ibagakan ka. Ay, Nanang. Umawag akmot ko makada kayo ng naunaan daklaan. Kaya't kung ay padamag kada kayo, analpasan ti kontratak. Ornusik lang dagiti ka sa pula ka papeles iti panagawid ko. Ay, kasta ka day, anak ko. Nanang. Kamaudyanan na. Makaawid akmot langin. Kitagsagana kayo Tadanunan tayo ni Christy iti lugar da. Agkalay sa kami to na paman na makasangputak, Nanang. Ay, day tangarod tiga po na nga imawag ak anak ko. Ada nga minamam mo ni uncle mo akanor at taga ijay lugar da Christy. Kat ada na amuan may papankan kwa na anak ko. Oh, di na saya at tadagayam taga ijay lugar da nga mamu ni Uncle Kanor, Nanang. Kat kumusta kayo ni Christy jay? Masakit ka di pa ilang ti inana? Anak, saan mo't gayam apod no ang masakit ti ina ni Christy? Kat tinasakit, naamuan may anak ikalaysan ni Christy iti sigod akayan-ayat na iti lugar da. Anya? Saan? Saan na pudno dahi taan amuan niyo, Nanang? Saan na pudno? Saan kami matamamati iti damo, anak ko? Gamanda dagiti naala ni uncle mo aladawan ang mamanagnag anak ikalaysan iti sabali ni Christy. Si aasawan ti kaayan-ayat mo, anak ko. Tiawanan ba na babae? Manangal lilaw gayam. Linuko na klang. Manangal lilaw na dyan babae. Balangkantis. Manangal lilaw. Kayat ko asyak mismo ti makapanagnak iti amin. Kayat ko ti mapan iti lugar da, tapno panagnakak ti amin. No malaksid kadagiti ladawan anaala ti ulitag ko, mismo ati kabsat ni Christy ti imawag, anang ibaga kanyak, apod no amin anaamuan mi, maipapan ka ni Christy. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti daydi agundaway. Nagsakit a panunutan, aginuliban naklagayam ni Christy. Iti may kadwa agundaway, napaayak manen kan ayat. Inanandi ngay dakdananang kentatang kadagidi a panawan anumnumda angak manang Emmy. Agingga anapanunot kumanan timapan iti balasiw taaw. Nagaplayak na rod akas siman. Kat babaan iti tulong ti apo anamarswa na pagasatanak. Ita, adda akmanan iti balasiw nem na duma-duma a lugar ti ayan ko. Gapo tano sa dino apagilian ti pagsardengan ti barkumi. Isumat ti ayan ko. Na isumat ti makagapo, no apay anakonak iti damo apasat ti surat ko, ajap maibaga no sa dino apasat ti lubong ti ayan ko. Itamanang, nakapasyara kon iti nagduduma apagilyan. Naka-move on akmatan iti napasama kanyak iti kalabas. Dayti mat ti makagapo, no apay anakonak iti umuna apasat ti surat ko, na iti kastoy nga edad ko, kat baruak pailaan. Sa anak matket di amaaw-awanan iti namnama manang, adumtan tumatlaang ti kagasat ko, in God's time.
Daytoy ti pakasaritaak. Pudno ang makaibati iti adal ti padas mo iti biag. Agbalin ko madaytoy eleksyon kadagiti papagayam a nagdalan mo't iti kas iti napasaram ken ayat. Amin a tao adda na itani akagasat na ito'y abiyag. Kas iti kunam in God's time. Ti ayat ket saan abirbiruken. Tay kunada arudan, love comes from the most unexpected places. Anya ti ammom, amangan no masarakam ton iti lugar at pakaisarungam ti kagasat mo ken ayat. Kararag ko, asapay kuma, tamapasamak to dayta, Marvin. Nagsarding ti istorya ita, ngem ti biyag ketag tultuloy. Tinapasamak ket sanlaeng nga pakasaritan, no diket leksyon namang tulak iti tao nga agbalbaliw. Into nagsubli tayo, adadupay ti panagsubo kamasapula sa lakniban. Dunggen ken isubscribe mo ti kanal at ti Masakbayan Ilocano Radio Drama no kayat mo iburay mo ti basit a pasamak ti biag mo. Kumusta ngay mo't naabalayan, anak ko? Nasayat damat nanang. Pakpakumustaan da kayo nga ron. Kasano kat manipod na pan kayo ijay Dubai iti pamilyam. Saan kami na nagkikita apulos kada abalayan? Kasano nanang kat makumikom damat iti talon da. Ayun gayam, agnaed pa'y kano ijay dagita aginak iti sumagmamanong aldaw. Umiliw da pa'y kano kuna ni Angie. Ay katsika ngay anak ko. Apay ang agawid ka. Ang mga noadam ako na dakatugangam. Awan nanang, tanagpakada akmat. Amudang asikaswak dagiti papeles yo, tapno maitugot da kayo into nagsubli kami ijay Dubai. Ay talaga ka di nga isurot nak anak ko. Ay uray saan ko man. Total, adamot ni ulitag mo akad kadwak nitoy. Nanang, kaya't kayong matlangay pasyar kaya't ko ang makita yung mat, noon niya tisasaadan mi iti pagilyan ni ayan mi. Kaya't kung ag-enjoy kayo nanang, kalpasan ti ado arigat yung kanyak. Anak ko, obligasyon ko dayjay kas naganak mo. Ngam saan mo nga obligasyon ti mangsulnit iti amin. Basta kaya't ka nga itugot nanang. Patpat gan ka unay. Iso akayat ko ang maraman ng matirang ay ti panagbiag ang maipaay ko kan ka. Nay, talagan sa nga itugot da kan iti panagsubli da Joey ijay Dubai kabagis Marcela. Ay, hawan nga road, kat kunak nga uray saanen. Dituyak latan, tada ka matakad kadwak. Ay nakabagis, mapan kakiday. Nagasat ka ni Joey taurag may nga anak, nakasingsing putman. Amo na nga mintirigat mau anang isakad kan kuana sipud pimusay day di bayaw. Iso kayat namot aso papakan dagita arigat mo kan kuana kabagays. Na mga no maikawa akto ijay. Kan kababain iti asawa na. Ang no adantukat makunana. Nay, apay kabagays? Nakapanayamot ijay Dubai ni Angie no saan ngay nasawa ni Joey? Swerte nakit di Pada tayo mutla nga nakurapay ti pamilyada. Ang ita, makita mo tinagbaliwan ti panagbiag da. Sipod tultulungan ida ni Joey. Ay, kabagis. Saan kit dain? Nagpintasan di balay da. Di kakasla marmarga ay pa yun gapo iti kinadaan na. Ang ita nga na concrete town. Dayta kat gapo amin kan ni Joey. Isuasan nga kam-kamalingag sao iti saan anasaya at asawa ni Joey. Tamangan no iparupak kan kuwana no sa dinaw tinagtaudan na.
Naimbag man ta nagsubli ka dito, Joey. Damdamagan na ka dagiti kasinsin ko. Apay ka no apim manaw ka. Imbagam ko maang ipagpagnak ti papeles ni nanang tapno maisuro tayo ti panagsubli tayo ni G. Dubai. Kat, kumusta nga eh? Nalpas ka din? Agsubli akto pa ta ado pa ito urnusat. Ang impasigurado damot kit di amal pa saging ga amaungpot ti bakasyon tayo. Kasta ka di? Talaga kayat mo nga isurot ni nanang Saan to nga tama ikaw Ang mga numano lang aldaw na ijay kat ibaga na nga agawi doon. Saan mat siguro? Adda kayo mat iti anak ta. Ken adamat day off ta ngagpadpada. Di isunto ti panangipasyar tayo kan kuana. Sa bagay mo't kit di. Kaya't mong ag-enjoy mo't ni nanang kabayatan na napigsapay. No, mabaling nga rod. Saan na kumaakayat ti sumurot. Tamabain kanukon ka. Kunakbot ni awan ti rumbang nga pagbainan na. Kaya't ko makadin namot ti anak ta ni Lola na. Ay, sapay ko mga rod tamalpas aminan. Tapno makasurutan inton agsubli tayo ni J. Dubai. Daddy, kuna ni Mami, sumurot ni Lola EJ Dubai. Wen anak, tapno makapasyar mo't ni Lolam. Kayat mo ka di? Of course, Daddy. Kayat ko. Very good. Tapno makadinam mo't ni Lolam. Amom, nasingpot ni Lolam. Agpaiso, Daddy. Wen anak, ipasyar tayo to ni Lolam inton adda tayo ni J. Dubai. Yes, Daddy. Agplay kami ken ni Lola. Wen anak, agplay kayon to tapno saan ama homesick ni Lolam. Yes, Daddy. Agwatch kami iti TV. Sure, anak. Maaramid mo to amin dagita akayat mo. Apaman na maitugot tayo ni Lolam, ijay Dubai. Agkad-kadak idi asumurot kada Joey ijay Dubai manang. Taamangan ko nak no maikawa ak. Nang runak at nairuama kon dito'y ayan mi dito'y Ilocos. Kan may sa, maayayo akmat kadagiti tarakan mi adingwan iti kabagis ko. Bayat ti kada da Joey kan ti pamilyana dito'y Pilipinas, napapaot ti panagnaad ti manugang ko kan ti apu ko iti lugar da balayan. Nga maawan mo't ti amok adakas arason, iso ajak ingkan kano day taabanag. Agingga, idi kinasarita na kon ti anak ko, maipampan kadagiti ipagpagnana a papeles ko. Nanang, nalpasan dagiti papeles mo. Mabalindakan nga itugot into nagsubli kami ijay Dubai. Ay, kasta ka di, anak ko. Wen nanang, makadinada kan ijay kastamot ten ti apukom. Excited nga rudo na makadinana ka nanang. Ay, uray sakmat anak ko. Ang kasanon ngay dagiti dingon at araken ko. Kaasimot ni ulitag mo no isulaang ti mga sikaso kadagijay. Kasarita tanto ni uncle, nanang. Ken agpabiro kakto iti mabalin ang matangdanan ang mga sikaso kadagiti dingwan. Tapno saan mo tamarigatan ni uncle? Isunto lang ti mangbantay iti matangdanan. Ay, wen anak ko. Kasarita tanto nga rod ni uncle mo. Tanay, kaasimot no isulaang ti mga ramid kadagiti mapanawak dito'y balay. Di kayag danag nanang. Siya kon ti makaam mo.
Uncle, agsubli kami ni J. Dubai. Ikuyog mi ni Nanang. Apay, nalpasan ay dagiti papilis na nga impagnam kaanakan. Wan Uncle, ket ibilin mi kumakada kayo, dagiti mapanawan ni Nanang ditoy. Ang di kay agdanag, tama nang dan tayo iti agpakan ken agtaraken ka dagiti mabati ading wen. Mangsapol kayo niti mabalin tayo at ang danan, Uncle. Ay, di ka agdanag kaanakan. Adaw ti maayaban dita. Damagak tuno asino kadagiti kakasinsin mo ti mayat ta isuntulaengen ati tangdanan tayaw. Nasayat nga rin no kastanggal. Iso ti saan na mapanawan ni Nanang kit tamaasyan ka no kada kayo. Kastamotan kadagiti mapanawan na nga obligasyon na kadagiti dingwain. Pampanunutan na pa nga mga nudiyo ka no kabailan nga aramiden dagiti trabaho ang mapanawan na. Iso ako nakankwa na, amanang dantay laangan iti mga ramid. Tapno, saan kayo mo't amarigatan Agyaman ang araw kaanakan. Ay kaano nga iti flight yaw. Inton bikat Uncle, agpamanila kaminton. Ngayon, dagasan mi pa'y dagita aginak iti lugar da Ay, mala, sige. Aganad kayaw iti panagbiyahiyaw. Nasaya at may tugot yaw ni Nanang mo tapno makapasyar mo't kat makaaliwaksay. Wan Uncle, kat aganad kayo mat dito'y di yu baybay anti bagiyo. Nanang, dito'y di pagnanaidan mi dito'y Dubai. Napintas ka di matlaeng? Ay nahawan anak ko. Napintas gayam ditoy. Nawaya kayo ang mga rami dito anyaman na kayat yu dito'y Nanang Di kayo agbabain. Wen mat Nanang, ti apo ko yu ti makadwayo ditoy. Naawan kami ka ni Joey. Wan lola, agplay ta Ay, wen mat apo. Ngam na Abi, anak. Di mo unay banugan ni Lolam, Yes, daddy. Very good. Nanang, pasaray saan niya agpada ti day off mi ni Angie. Iso nga naawa anak, ada dito na Angie. Isundo ti mangipasyar kada kayo ni Abi. Ay, di pagdanagan anak ko. Noan niya ti wayayaw, di suntun ti panagpasyar tayaw. San abalay, tadamot to'y apo, kakaduak dito'y balayaw. Mala, umay kayo nga ro doon, Nanang. Tamapan kayo iti kwarto yo, tapno makainan na kayo. Amok, anabanog kayo iti biyahe. Napalalo aragsak ti anak ko, tamakadun na anak manan. Nang runak at medyo nabayag mo tapanawan, ang naging nadayo kami, sipod at dadan ijay Dubai iti pamilyana. Ididamo, medyo maikawak paay. Nam idi agbayag, na iliw-liwag kumatla ang tiiliw ko iti pagilian a Pilipinas. Ti amok manang kat naanayas ti amin, tawan mo't tinadlaw ko a panagkadkad ti manugang ko, iti panangikuyog da kanyak ijay Dubai.
Adingga adimteng ti kastoy apagteng. Nangan kayo ka din? Ay, saan pa'y, anak ko? Ne, anya pa lang aruter aramidin nyo ngay. Adamot maluto iti ref. Agluto kayo matitikanan nyo Awan babaunan tayo dito, yamang serbi kada kayo. Ay, pasensya kan anak ko. Ay, jakmat ngamin amo, no anya ti mailuto. Kat no anya ti kaya tyo akanan, di iso ti iluto yo. Anya kayo mutan? Saan nakababaunan ditoy? Tapno siyak pa lang taglutoy ti kanin nyo. Ay, Anje, anak. Isungag kad tiriknak, hindi bagati anak yung ay surot na kayo ditoy. Tada kayo pa'y amainayon nga si kaswag. Surun kon. Ay, sa anak mo't ngagpapaasikaso anak ko. Diyak lang amin amuti kutkutsak dito'y balayaw. Ay, katsuruan nyo Bakbakatan kayon? Di nyo pala mo aramidin nyo? Ay, pasensyakan, Anje. Ala, agunay kayo ditan. Kitaan nyo no niya ti maluto yung alamutan nyo. Ay, anyamatan ti panagsasao kanyak ti manugang ko. Kastagayam ti ugali na. Kunak no nasingpet ka nasaya at nga asawa. Hangam saan ba't gayam? Nailaw anak sa asimurot kadakwada dito'y Dubai. Diyos ko, anyang at ti aramidak. No asin naglako mati Pilipinas. Pimanaw akong ditoy. Tiyak laim pagarop. At di pa'y manugang ko. Ti makaiturin nga agsaw iti kasjay kanyak. Tiyak mat mabalin ti agipulong ka ni Joey. Amang ano siyak pa'y ti makagapo iti panagapad Lola! Nay, da kabot gayam di taapok. Why are you crying? Ay, saan, apok? Napuling anak laeng. Why are you sad? Ay, mailiwaklay di Pilipinas, apok. Ala, umay ka. Takitaam no anya ti kayat mo akanen. Tailutok, apok. I want to eat egg, Lola, and milk. Mala, sige. Mapantay di kusina. Taisaganak ti kayat mo akanen, apok. Umay kan. Yes, Lola. Nanang, kumusta kayo dito balay? Pasensya kayo na. Ipasyarda kayo to itong day off mi ka na, Angie. Ay, di yun panunutan da ita anak ko. Nasaya at akmat ditoy. Ne, nasayaat ko na yung malmalday kayo mo't. Apay ka di? Ay, anak, kasla, kayat kunti agawid, iji Pilipinas. Anya? Ni, apay nanang. Ada ka di yung nagustuhan dito eh? Apay kayat yung matang tagawid iji Pilipinas? Ay, awan, anak ko. Mailiwak lang amin nga agawid dun. Ay, pasensya ka na. Amok, asaan akas ka rin na makaawidak. Kan amok nga ado tinagastos yu iti ipapan ko ditoy. Di yung panunutan ti gastos nanang. Basta ti kayat ko,
Ginaragsak kayo kumamot iti panagnaidyo dito. Ay, anak ko. Bayan niya nanang, ibagak ka ni Angie nga ipasyar na kayo inton bigat. Amang ano may ikon kayo diti balay, iso akasta. Ay, saanan anak ko. Bay ampay laeng, tamang ano adamot na patag-apag na ti asawam. Bay amon anak ko. Ha? Lipata mo, tinaibagakken ka. Anya dyan bagayo ka ni Joey? Kaya tiyan ti agawid di Pilipinas? Ay, Angie, balasang ko. Naglaing kan abakit? Apay, di mo amo ang nagdakkel ti nagastos mi iti ipapan mo ditoy? Ita, kayat mo ti agawid? Ay, pasensyakan balasang ko. Saan ka ko mga agungot pay? Sino mo ti saan nga agungot kan kabakbakatan? Apay, pidpidutan mi ti kwarta agas gastusan mi? Kunakon ka. Problema lang ti ipay mo ditoy. Ay, Angie. Ha? Da ka ba't gaya man, Joey? Wen, kat nangig ko ti amin nga imbagbagam ka ni nanang ko. Ha? Joey, anak. Nagawan mo tin a respetam iti inak, Angie. Diyak lang pagarup akabailam apagsawan iti kasjay ti inak. Kwa, Joey. Kuston, awanin ti rumbang nga ipalawag mo. Nangig ko no kasano ti kinaawan pa nagraam mo iti inak. Isumat lagayam makayatan ni nanang ti agawid iti Pilipinas. Tagas-tagayam ti tratom kan kwa na tunggal awanak diti balay. Ay, huston anak ko. Di kay ko maagsubang nga agasawa gapo kanya. Baybe andak lang nanang. Pangasiyo. Kaya't ko lang nga iparupa iti dahito ababa iti kinadakas ti ugali na. Awan kwentang nga asawa, Angie. Di mo amo a respetuan ti kapapatgan at tao iti biyag ko. Joey, pasensyakan. Saan na maulit? Talaga saan na maulit? Taiyawid ko ni nanang iti Pilipinas. Diyak kaya't nagden na kayo pa'y ditoy. Tadyak kaya't ti kasta at ratom kan kwa na. Kat dahi ti titandaanam. Iti ka nito at di mo baliwan ti kasta na duktalak na ugalim. Ang pinasin siya talangan. Ang mga isina ka! Napalalo ti panagkid daw na kanyak iti pamakawan, gapuhano iti inaramid kanyak ti asawa na. Namsang kaibagakmet nga awan anyaman na dayjay. Kunana nga agtalinaad pa'y diti Pilipinas, nauray kanayon ti yaawag kan kwa na ti asawa na agkidkid daw iti pamakawan. Iso akinasaritak iti nalapat ti anak ko. Kat kinid daw ko adi na itulok, asya ti agbalin arason iti saan da pagkinaawatan na agasawa. Kinuna na adi na maaklon tinaduktalan na nga aramiden kanyak ti manugang ko, kabayatan ti kaawan na. Ngam inka gumaaklat ta alinawlawagan ti panunot na, aging gaan na alukoy kumatlaang, ama kiinnornos kini Angie. Sipod mat idin manang, di na kun pinakitaan iti saan anasaya at ni Angie. Kat kadarato agbakasyon da, dito'y balay ti pagnaldanda. Banag apakaragsakak matlaunay, gapot a malaksid analapdan a madadaal ti estado da, mariknak pa itan ti pammatag kanya ti manugang ko. Daytoy ti pakasaritaak manang.
Saan ko ang mababalaw ni Joey nga anak mo? Iti kasjay ang nagbalin a reaksyon na, idinadoktalan na ti aramid, ti manugang mo. Siyempre, napalalo ti panangisakit kan pamatagnakan ka inana. Ngamdayawan ka pagayam ko, taamom ti inaramid mo. At dangamin dagiti dadduma, ano mapasamak kadakwada ti kas iti napasamak kan ka? Imbes nga urnusan da, sugsugan da pa iti anak da. Aging ga ati estadon ton da di ti agasawa ti may sakripisyo. Namnamaat na agnanayonan ti kinaurnos ti panagdadanggayo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo,